Sivusele Maswati lamahle, sivusele Tindzabeni, temsakato Channel Yemaswati, kanike lo lonivusela kaphensa nemukele, musele wakagcinzi, kanike singangeni ngito Tindzaba, sitaqala ngebuka leto lethambe phambili. Sile inkosi Mswati esithathu sesikhiphe ingatsha ukuthi iyogeca kusekwane. Lilanga lesibili seliminyetelwe kuthi libe liholide lengcwala. Make nemfana wakhe balwela impilo tabo lapha esibhedlela sasesipiki kulandzela ukuthi bagwaza ngesikhali itolo emini. Kanike ngwanemlomuhle sisingena kito setiphelele. Silo umlisa imbube ngwenyama yemaswati seyikhiphe ingatsha ukuthi iyogeca lisekwane esikhaleni salo lisekwane. Kanzi-ke ingatsha lebeyinyenti ibulala inyoka ikhombisa umgcumo lomkhulu. Ngwenyama iyalile ingatsha ukuthi ingaphambuki endleleni iconze lapho iya khona nekuthi ibuye nelisekwane lidliwa dinyoni. Imbube bese seyishuca nalo nayo ingatsha sinembiko. Silo semhlaba umlisa imbube ingwenyama yemaswati sesikhiphile ingatsha kwakuthi iyogeca lona lisekwane inkulungwane tengatsha libe tjengisa umdlonga lomkhulu lapha esigodleni enkabeveni bese titfola wona umyalo lobuya khona esilweni semhlaba ngalo liphembo la endvuna qumntanyeni kwamakakula kanzi ke liyaliwe libutho ukuthi lingaqale phambuka endleleni kodwa liconze lapho kufanele libheke khona kushidwa ukuthi laphambuka endleleni platform lelimandi kanzi ingwenyama yemaswati phenze yasho ukuthi libutho libuye nalelo lisekwane ledliwa indlovu uThondaba njalo ingatsha idawuzabuka ilenza lodliwa indlovu esikhaleni lapho besikhola khona eminyakeni lophelile lalela kahle majaha umyalo libutho njengoba linje litawuphuma linje tinduna temabutho netingatsha timbe kahle ingatsha le lakuyiwa khona lilanza lwetindlovu kutawukhala licilongo liphume lesigada libuye njengoba linje ngengeni umsebenzi wakho ugadza lisekwane inhlonipho wehluka la ebuthweni khana tonifimo kuwe wahamba nje kadagolu wedwa uzojalo ngapsoso mnyama labathula thukwenda basemabodweni sidlula tete sasasisikabamba mina ngasemwaka bomsoto ngolona mbhalo kuvolana inhloko temadoda ke ingwenyama ishuce nalo libutho njoba liphumile khona lapha esigodlweni enkabeveni libhekekile ke libutho ukuthi kusase kusene libuye selibuye nalo lisekwane lwakhe ensebenti Channel Yemaswati ngishatiswa kadlamini embekweni sucoshelwe ngujiliswa kaMamba nabhekisisa nkambule esigodlweni enkabezweni.
Ingwenyama Yemaswati seyiphe ingatsha ticatfulo tekuhamba nayishuca kanti ingatsha ijabule kakhulu yakhuta libayethe umbiko uyalandzela. Majaha sibonge ngwenyameni libutwe ligokisile libhakela ingabu letihamba kahle yabothotela. Tinkulungwane tengatsha temukele tona ticatfulo tekushuca kuso silo semhlaba umlisa imbube ingwenyama Yemaswati njoba nje kubhekekile lo mhla kokuthi bheke iyona ingatsha lapha nesikhaleni selisekwane kuyawugeqa lona lisekwane lwakhe kanti ke bamukele ikakhulu netikhwama tekuphatha lawo manti nawo emanti lamanyenti kuthi libutho malihamba lihle litiphotisa ngawo endleleni. Kuyababa kuyahawuzela kunengwe kunemvube kunemkhokha kunengonyama kunesilwane maphasi bakuzona ngesingcingo bayakubalekela sakandaba kula ke mlisa nsanzane lenhle kankototsheni kasobhusa shilo sibovu sigcwele igazi ngikholetsheni kababeka amahlokohla beka insanzane kayise kambanzeni abengathanda igazi labantu bekathanda kuzazisa kulaba mhlophe belombe ndiyakhathatela titselo tamswati kube mfundvo nalabacotfo ukhulile umfana shivakati kalaswela ngenandlovu apheni indlovu yawugedletelisa yawucikitisa kalobamba lebeka ithethe kumahogosa alinde umntana ngeshe esikoleni engilandi iyathetha imbube tindzebe tembube thethe indaba zevangeli inhlitiyo engwenyama imhlophe iphukuhla afakazi bemfihlakalo lelizulu ungumagada kwetivo yowadela betiva wayokhedla sibane sekuthula kwetive nebetivana ngisho lenhlonipho lenkulu ngiyibona lapha emagumeni esigodleni bengaze ngithathe eplengabule ngayo emsakandaba lebengayikweza phezu kwamahlahla lamadezi intaba ezinkulu umbo kwakhona ezulwini ngisho loludwa lomnyama lomhlophe lubushelezi wathi akukhwela amadoda kangwane abagegezela wena mncane longapicwa izindlela khathi abadala zibapicile wena yenkweletsheni kababeka amahlokohla ukhweletsheni zakuhlekelezana lezinye izinyoni sabuye zakuhlekeleza kalomahasha uimbube sabe kudle emathole ezinyathi the living proof that kings was made by God to reach his people. When I heard of state asking for golden diamonds, na simply asking for places to school. Ngibonge kakhulu emcandamini nibongosi ngithole emateki ngathola netikipa sathola nemasandals sithola emasandals amahle sathola tikipa sathola nemibhenso yokuphatha tincingo kanti ke libutho litshengisa kujabula ngendlela emangalisako kuleto liphiwo qhamuka khona kuye okandaba kanti ke libutho bese livele liyaphuma lishona khona lapha esikhaleni selisekwane insebenti Channel Yemaswati ngijustice wakadlamini imbiko lesocushule ngijulisa mamba nabhekisisa wakankambule isigodlweni enkabezweni. Kanzi ke indvuna yelitiko letasekhaya umfana inkosi lendiwe seyimemetele ukuthi ilanga lesibili mhla tilishumi kuyenyanga lesetulu ukuthi kutabalholide la incwala sinembiko. Ninebekunene namhla ingwenyama inkosi Mswati wesithathu seyikhokhile ingatsha ukuthi yawukhalisekwane seyibusisile ke bekunene ukuthi liholide litaba mhla tilishumi ekubhimbidvane kulomnyaka lesikuwo bekunene lokusho ukuthi mhla ka-10 January 2023 bekunene ke Maswati onke ayathwe ukuthi umgidvo lonjena sowuvele ubitelwe Maswati onke akuthathwa ukuthi betekta ugidwa incwala esibayeni bekunene bayethe phakathi Takamoti talapha emathangeni mathapha tithi lubisi lolubita 5 emalangeni ilitha luhlobe kakhulu kanzi ke lokhu kulandzela ukuthi letakamoti tibute ukuthi engabe tilithemba kanganani lubisi ukuthi luhlobile njengoba lishiphe kangaka sinembiko. Kulandzela indzaba levelele etinkhundleni tekuchumana yalapha emathangeni lapho khona kunebantu abathengisa libisi ngemali lenganga 5 emalangeni ilitha labaningi bashito ukuthi engabe lo libisi bantu balithembeka kanganani ngokuthi lengilelo lelifresh lelelo futhi lelinempilo kanti kumsakade Channel Yemaswati uthola ithuba lekuxoxisana naso sive ikakhulu leso lesithengelo nalibisi nalabo labangalithenga labaningi bachazile ukuthi libisi lukahle futhi lifresh ngendlela emangalisako. Lobisi lukahle Nkosi alina nkinga nje siphila ngalo nje kulamalanga Christmas nje sidle lona nje levusa ngake sezele isikhinyanga
ngiyenzayo. Lokumalini lethu? Ilitha bengi-5 rand. Ngiva wena ukuthi uke nathili kahle lelibisi. Sengike ngaludla ibisi sengapheze ngalibeka labangemase lukahle nje njengemase. Shothi kude lemve ukukhuluma abantu bathi ungathali kalungu kahle nilishiphe kangaka. Hayi banemanga she ibisi nje kahle. Mani buteni nelishipheleni kangaka. Asadi shiphiswe. Luqaleni lokuthengisa. Sicala naqala December. Okay, cha siyabonga Nkosi. Hayi Gulisani mina uthengele nje ngaludla kahle mfana. Ulithenga nini? Ulithenga kangaka wena? Ngithenga kabili. Laba lese bacabanga ukuthi intaba gulisa ngilaba kanjani awuchaze lesimo. Angibathi ngicabanga ukuthi lo strong amavele une cream lo. Lubuya enkomeni kumbe abalipheki bavele balunathe nje. Ngicabanga ke kwakho yini lishiphe kangaka? Ngicabanga ukuthi usehlobo nyalo tinkomo yakhicida kumbe ngiko ukuthi lishiphe kangaka ngathi. Ukwalibeka nolaba masi. Malubeka nje lavutha laba masi sadla nje kwaphela konke. Kude lokho abasingekho nembenzi. Bothenga mangaka imaliza wena? Ngithenga 2 liters. Iba khona nini le moto? Bayivamisa cala kwayafaka ukusona. Kana mayimalanga bese ifike la ifike zamayinaki. Uthini ke sichubeke simbe sithenga? Abathena abantu basimathi. Ibisi liyadzineka abantu babusuku. Ngometolo ukwalithenga lo libisi lo lishiphe kangaka? Angalithenga. Chazela sive kuthi yini wathi. Mshwana dese sibuya apho lomsolongo. Sifaka kangaka libisa ngizange ngibone. Ungavazi ngingalithenga. Labaningi baselu kahle luyimpilo futhi endiliphilile. Ngifisa ukubuya apho lomsolongo. Siphiswe yini? Lothi bengi5 emalangeni. Ngo5 emalangeni. Yini lokusolile wena? Nomuso lokushipha kangaka. Malibuya ke nyalo basovile silikade utalithenga. Ngeke ngilithenge. Le ubuya apho lomsolongo. Siphiswe kangaka. Uvama ukulithenga malini ka 1 litre? 1 litre ngivama ukuthenga bo 45 rand. I1 litre. 1 litre. Yelibisi. Bisi. Lo shesi lo lishiphe kakhulu. Lungithusile. Wacabanga ngani mawubona abantu balithenga nje? Ngingazange ngithenga ngisabanga ukuthi ngibuya apho shiphe kangaka. Ngizange into funa ngalithenga. Cha siyabonga washiphisa. Yebo. Kanti ke ngakulinye ihlango sibashide ko labanye bathi cha bona bebangeke balithengele ibisi lolishiphe kangaka imani abayigcina bona ngebantwana baka Israeli. Entsebente Channel Yemaswati ngiJustice wakadlamini ngisemathangeni kuMatsapha. Nothando Khanya lo wakwaba ngumfirst princess kwemcutshelweni nobuhle waseSwatini sewusishile emhlabeni kanti umbiko yalandzela. Nothando Khanya usishiye emhlabeni ngalesine lesisuka kuye kanti wake waba ngufirst princess lapha kuMeswaziland. Yena ke utalwa ukuba wesithathu kuba beLeo Khanya kanye namake Matsanza Khanya lobeka ngibasada lomela live lapha eCanada, America kanye naseNgilandi. Kanti phinde usebenzele live inhlangothini letinyenti kakhulu. Ngaphandle kokuba ngifirst princess Nothando wafaka sandla etingomeni letinyenti lebetfaka ekhatsi bahlabeleli base-America Gerald Levet kanti futhi waphindze waba ingcenye yalabo balungisela umsebenzi we-Royal Initiative to Combat AIDS iRICA lekwangumsebenzi bewusuku ngiso silo semhlaba ingwenyama asungulela kusita abantu babaphethwe ngiso sifo sembulalave. Yena Nothando waphindze futhi waba ngilomnye webahlabeleli engomeni lethi Children of All Nations le beyihlatshelwa abo Patti LaBelle, Gerald Levet, Miriam Makeba kanye nalabanye. Leyo ngoma yaphinde futhi yaphindwa eNingizimu Afrika lapho yabe sihlatshelwa khona nguLoyiso Bala, Jabu Khanyile kanye nalabanye. Waphinde futhi waba ngilomnye walabahlabelako engomeni ebeyihlatshelwa iSister Sledge nayo iSister Sledge engomeni lethi We Are Family ngesikhathi kusukunyiswa yona i-album yeRICA. Ngesikhathi yakhona lapha eNgilandi yaphinde futhi yabe khona lena eAmerica. Nothando waba nenhlanhla yokuhlanganyela na governor waseCanada Queen Elizabeth wesibili, King Charles ngesikhathi sengu-Prince of Wales kanye na-Prince Philip kanye njenge nalabanye. Utawubekwa endzaweni yakhe ekugcina lapha ekhaya kubo kuMahlanya kanti kubheke ukuthi kube nenkonzo yokumphekeletela lapha ema-Roman eDon Bosco Catholic Church eMalkezi eTindzabeni Ngichawe Mamba kanti kulesikhathi sanyalo sitawubheka khona emakethe.
Sinemukele emaswati lamahle solo sisekito tindzaba telisuku lanamuhla. Kanti ke siyachubeka nato tindzaba. Inathe imaster 900 yafa indvodza yalapha ekwakheni kumaguga kulandzela ukuthi etame kubulala make wamfana wayo kanye nalomfana ngekubagwaza ngesikhali itolo. Lo make nalomfana balwela impilo tabo lapha esibhedlela lesikhulu sasesipiki sinembiko. Kuthe ngeminyaka wa 2018 live la Siswati laphasisa umthetho lobuke kuhlukubetana emakhaya lo watiwa ukuthi i-Sort of Act of 2018 ngenhloso eqinisa imatinyo emthetho etingengeni tehlukubetana ngetemagcasi nasemakhaya. Kepha ke noma kunjalo lizinga lehlukubetana ikakhulu kubantu labathandzanako libonakala likhula njalo eveni losekuholele enhlanganweni letinyenti ukuthi ticele uhulumende ukuthi agagule lokuhlukubetana njengesehlakalo. Umsakazo we-Channel Yemaswati uvakashele esibhedlela lesikhulu sasesipiki kuyohlola mbali kunene wasenhlangano kanye nemvanakhe labasinze ngekulambisa itolo emini endzaweni yasekwakheni ngesikhathi babuka lomfana bagwaza ngesikhali bobabili ngemuva kwekuthi bangaboni ngasolinye lokubangwe licingo. Kanti ke mbali ubeke kanje. Siye saba necabana mayelana nefoni. Yilo ukuthathela ifoni search. Ngiphendeni uthi ufuna ukubulala yena nemphasi. Phindeni mina uthi ufuna ukubulala ngemaster 900. Phindeni mina ngathatha ngayifihla le master 900 wathi uyayifona ngathi ke mina ngiyadwetha ngathi ingaphandle ngathi nake wambamba sangathi yasamsolanza ngaphandle nasihamba ngafika ngaphandle ngamemeka kwangeva ngihlaba inyanza nje wangishaya engezindle lendlu ngathi mina silima ngifuna ukukhokha lento bekayifoni le master 900 ngithi mina ngatibulale kwase ukuthi mase asendlini ngipheze ngamemeda mina uthathayo usokuthi ngivala umlomo ngayi and then ngisasasikhala ngathi-ke uqala wathatha umugwa ngathi wanika mina wathi angimgwazi ngathi ngimjike efasteleni ngawela embishini ngawela khona la ndlini and then yena uthatha isikhala ngathi mina ngifuna ukumgwaza ngayatumpeza ngathi ngifuna ukumemeka futhi ngingasakhoni ukuzivisa ngivalile emlonyeni and then basi ngikhishwa idikwami ngasuka ambuye kungatakela wazi so kanti lo baba walomfana ubese uyatibulala ngekudla umuthi wokufutha tilokatane imaster 900 ngemuva kwalesigameko edindzabeni temsakazo Channel Yemaswati nginguseluleko ugcinzi ngaphiwe kuhle edlamini kanye nadomsandlamini sisesipiki. Kanti ke kunemfundiso kwamasuku lokhala ngetihlobo takhe zesigodle libandla lelalishelwa nguyise kanti ke lelibandla iKenan Church in Zion lilapha ekufikeni kumaguga kanti indzaba yelibandla yajujwa ngumphakathi eminyakeni lophelile umbiko yalandzela. Umbango wamabandla uyachubeka nekuba inkinga etindzaweni letinyenti telive ikakhulu kati kungafa basunguli bawo lawo masondvo. Lokubanga kwemabandla kuyaye kuhluphe kakhulu bantfwana noma imindeni yaloyo msungulo suke sengasekho emhlabeni kutotiphendvulela. Umsakazo we-Channel Yemaswati ukhulumisene nemfundisi Michael Masuku lokhala ngathi kunetihlobo takhe lesetithethe libandla leyise noma umphakathi wasikhipha sijuko sekuthi lelibandla iKenan Church in Zion lelapha ekufikeni alibuyele khona kaMasuku. Masuku ubeke kanje. Lendzaba lena lesikhuluma ngayo seyikhulunyiwe ngeLeague African lophethe emasondvo akaleague le bandla la bafundisi bakahoho bayikhuluma basina bayikhuluma bababita laba lese bagodle lesondvo bangafuni nalo bacale bathi baba ngasi abantu labatawuta
bagcina bangakedi. So league wase ubita lo bishop laba affiliate akhona nakato ikhulumisa basi bafundisi bathi kunana indzaba nayo le nemsilo isonto lakamasuku bathi bayalifuna isonto uthini wena bese babetile laba ngabakhulu baphethe wathi lo bishop yena kati lutho gesa tandla akafuna ukuthi ingcolise bathi ke bamtshela labafundisi bathi stage uba sendzaba indzaba ufuna sikhulume kuze kube mahlandla lamabili lokwesithathu ufuna sibe sesiyayijuba base bayijuba ke babhala incwadi base nokumbhalela incwadi wayithola lo bishop lencwadi ukuthi bambhalele ukuthi isonto balibisela kaMasuku wagijima lo lose abekwa ngilomake lo ongafuna lesonto kahle kahle lo make uma kwami lebe ngingathi sesele naye because labo make bethu bayalamana bebenze abantu abehlukene but nje enzaweni yini Indvuna yasekuvinjelweni Magwayashabangu uvumile ukuthi umphakathi wayikhuluma wayiphetha lendzaba kanzi netijubo letibhaliwe tethulwa kulabo labatsindzekako etindzabeni temsakato Channel Yemaswati ngiyoseluleko ngakagcinzi nginaphiwe kuhle eDlamini kanye naDumsandlamini sisembabane kanzi ke umprofeti Mejavi uthi labo labachubekako nekunaka impilo yakhe batimphaka futhi asebayekele lokumnaka lokhu kulandzela ivideo legcwele etinkundleni tekuchumana lethi lo mprofeti useyintweni umbiko yalandzela kanti-ke umholi welibandla le-Mountain of Salvation umprofeti Vosimozi wakwaDlamini soyicondzisile indzaba ukuthi namakele gijimeni enkundleni tekuchumana lapho khona asho ukuthi yena uphemile useyintweni kuthi bekachaza kutheni uthi-ke nawo uchaza ukuthi bantu asebayekele kumnaka ngempilo yakhe naye naloyo mntu akanake impilo yakhe uthi labo labanaka impilo dala abanye timphaka Usise bless ukabo Mejavi bahlele intweni ngihlele intweni noma nginyonse intweni ukuthi manje ngilama video umjusti ngabe ngifuna lokuvuthi ngiyiphi ngoba phela ongamnanzi kumele kusona uphemile Nkosi justice asangitshele babukele emakhaya be-Channel Yemaswati okay lelenye lebakhuluma ngayo ukuthi ngiphile intweni ngiphile eyintweni nalokuthi ngiphemile ngicabanga ukuthi ngibukele ekhaya uma uphila la emhlabeni awuphili etandleni talo omnye umuntu angaboshwa mina ukuthi ngigatsiwe noma ngigadwe ngetindzaba yekela Mejavi athi phile impilo yakhe naNkulunkulu wakhe nawe phila impilo yakho naNkulunkulu wakho la uphila khona uyekele mina ungangiqabhadi usho kusini ke Nkosi ngaloko ngisho ukuthi justice la ngaphandle justice kunetimphaka imphaka justice into leyahlala igatsela omnye umuntu iyekele ukutinda ngayona nje imphaka justice nako lokwebe ma-orange uyabona ukuthi imphaka lokube ma-orange bona kukhona ukudilimela nekutendela kwahlala kugadze abantu ukuthi kungabe nyalo uphila njani ngiko-ke lolo kubanga Mejavi bamnake mina justice ngiphile intweni angikhulumi ukubhayiza mne justice manje-ke Nkosi wathi Moses uyaphuma ku-Facebook wathi uyaphuma angiphumanga ku-Facebook justice ngilasijabula khona nebangani bethu nabomnakethu ngaphuma kupolitiki nakhona ngakhishwa ukuthi umsebenzi sengiqedzile lebe ngutele angisadzingi ukuphinza ngikhulume lokunye politiki awusayikhulumi no sengiqedzile angisayikhuluma ipolitiki futhi angifuni nyalo njengoba ngibona nje justice namhla ngiyokhipha tingatsha Mejavi utawushuca nawe nje mnakethu futhi angisali kusasa-ke tibonziwe sontweni nami kusasa ngilabe nginemhlangano kaJehova cha siyabonga kanti-ke ucethe ngakho kusho ukuthi yena uyovalelisa ikakhulu ingatsha utahamba naye futhi ashuce njengoba nje kubonakaliseka ukuthi iphumile namhla naye okandaba insebenti eChannel Yemaswati ngijustice wakwaDlamini ngikumathapha kanike sesingena kito temidlalo
Iqhubekile imidlalo ka-Insta Cash lamuhla lapha enkundleni yetemidlalo eKhelani Sports Ground. Umbiko uyalandzela. 2 goals lapha ikanti imhlangatane eManchester ikore linye, so awusho ukuthi nga 3 o'clock namhlanje sitawubona iNkomazi United. Or by the time actually you watch this, iNkomazi United yabe sidlale neZibonele Vultures. iZibonele Vultures nayo iqualifyile idle yona iTronje. iZibonele Vultures ikore 4 wemagoli kanti iTronje ikore 2 wemagoli. Awusho ukuthi umdlalo lomkhulu waka Insta Cash FA Cup kudlala Super League yakaho ihlukene kabili ke yona kune Northern Super League ne Southern Super League. Namhlanje kumgcibelo sidlala la esibike eGround lelikhulu laseKhilani. Kusasa sidlala le Prince of Wales eMbabane, sisembabane the capital. Awusho ukuthi ke maybe opportunity yekumema tihlwele ukumema abantu ukuthi abede abaphelele ngetinkani eGround lelikhulu le Prince of Wales kusasa. I-tournament yaka-Insta Cash siyinkomanzi United isisitile kakhulu thina, especially lokhu kuyi-short break nje December sikhonile ukuthi badlali bethu siba-prepare ukuthi for nakusuka nakusuka nasiya ku-league nasibuyela ku-league sifike si-prepared. So ngicabanga sisitile especially nokunye lesisite ngabo Tindzabeni ngingiphuka kuhle wakadlameni nginaseleleko gcinzi silapha esipiki egroundini lelikhulu eKhelani. Kanzi-ke nini balumuthi sitatibeka phasi kodwa ke singakatibeki phasi sitawucala ngokubuka hloko tato lethambe phambili. Silo inkosi Mswati wesithathu sesikhiphe ingatsha ukuthi iyogeca lisekwane. Lilanga langa lesibili evikini elitawo selimenyetelo ukuthi litawuba liholide lencwala. Make nemfana wakhe balwela impilo tabo lapha esibhedlela sesisipiki kulandzela ukuthi bagwazwe ngesikhali idolo emini. Kanzi-ke sisitibeka phasi nje lo nivalelisa kwendzabeni lamuhla nguye selilo wagcinze nilale kahle.